TV. A very good evening. Nina wikwati waka naindi wedi wana muthenya wa kwaila vala watindila umundi matuku 16 mwaka wa 2023 na ni wakatatu laindi bila shaka wese tukwete ya kilungu cha Kathama Kawendo kila wakatatu kwambia sainya nginya saa 6 utuku katina kini cha Andwaima oka yani siana sidito tafadhali nundu tena na maundu makindi ni muno meokonia mitano meokonia misi nyine nda kudhocha officially ndini wa kilungu munyani wa mundi chumwa kima twithiwe tutaimwe ene sine sakika na withito wisawa na ethandu isawa ene nukwithia wisawa munyani wa mundi twila kwithwa na bishop tene. Bishop is back na Ogao. Andi karibu sana mitamboni ya Mutongo TV muthenya wa umundi ndini wa kilungu kiricha Kathama Kawendo nyeto wa Antikaro anyengwete ya kilungu na nithia wana Bishop Jonathan Muthoka nenda kumuthocha nikana wesaithia ni wa kwatiania naito watutabia tuyeba na indi niwisi wakatatu longi twaiba netwa munengie pole nundu wakutiwa ni nyake na munyani wa mundi ni woka nikana tukwatianie nake twikunikila yuno wa maundu meokonia misi mitwano nundu indi nikwithio na thina mwingi muno mitwano ne oyu chumi ni muthuku kabisa na mitwano nayo ni yanangikie completely huende twenda ukunikila maundu meokonia mitwano nikilunguni cha Kathama Kawendo mitambo nesu ya Mutongo TV na ende no tukwatie kwisila kioni chaku utukwatie kwisila Facebook utukwatie kwisila YouTube na tauna mbani utumani mkubia 23915 namba yako na simu ningweza kunengelea baadaye isani ya keli indi anenda umudhocha Bishop nikana atukethie na ende itutabia atuyata Bishop. Yes. Karibu sana. Karo, wimozio? Ni mozio viweta mundu. Anomanga imuatio. Hata ewe Yesu. Amen. Basi, mwithigizia mwendwa, na kwa mita wa Bishop Jonathan Muthoka, numite lembetani ya kuyo nugweta wa ilima ni wa kaundi ya Makueni. Ninzibiru na anuma ilima ta Mutongo iwo na MCA wo, na anuma Makueni makanipata Deputy Leader of Majority, lakini kando na hayo ni Bishop wa kanisa wita wa Jesus Liberation Church, with the one headquarter ya pale Ilobi Kayole. Mwenani wa mwende kana asema na mosiyono nungai enda utunenga ibuso ya kunena ni ya kuhusu kimena misieni. Andazia hamuna iyena kwa asante. Kitumija kwenda ndeki 7 kwenda I lost my brother. Nacho kana mwasi ya mwaitu wakwa. Ena miaka 102. Na ni mbwasi kwa kana nenga abika miaka yesu. Wana kuno kabika po. Numairu na rotiye yune ndiwa lakini ni nangai ndiwa Karo nikole kipindi chomo ndikinda kikisio kabisa na our leading scripture kana mustari ulawo dio tutongoza kipindi nikie ni mustari webukune ya Yohana wambe kana balua wambe wa Yohana kilungu cha kana na muswa wa miongwele na yamwe kimena kana kumina kimena misini ni kana mbisizidiwe na Kathama Kawendo ni kana mbisizidiwe na Thayo ni kanambe sizitiwe na kuendea ni kananga yatone kulikilela mesi na ayamyokiria nonginya tumine kimena mesini Yesu aisiara kana Biblia ya isiara kuhusu kimena ibuguni ya Yohana wambe kana balo wambe wa Yohana kilungu cha kana na muswa miongwelewe aziata u ni nangu kusome na amina kusoma au tueboya ni kana to amina kuboya ninengelele Karo na kiatu try to the next level yazatao edwa mundu easenye ni mwendete ngai na aimena mwana aithe ni muneni wa ubungu nundu ula utamwenda mwana aithe ula wona na metho datonya kumwenda ngai ula utaamona na itu twinamwia ukuma kwake kana ula umwenda ngai na mwende mwana aithe nake. Hizi aendedo siya Yohana aliandika ebebani na aliandikia kanisa hamea enda ukedwa utonya kumena mundula wene na metho butonya kumwena ngai ula utamwene
unga yutu kitaumboya kwa wikwatyo tumuboya kwa mwikio tuyamuona tembete na mauta mundu tuyamuona tuyisania nake mesani tuyamuona tuyinyuzania nake kibuka na tuyikethania nake ukendota mwenda usu utona ukethania nake usu wisania nake usu mwene atembete bile yatu yati dutona umwenda ngai nundu ngai atunengie mwa wakana endani tumwendete nongina tumende ala metawa ana ithe maitu mwana ithe wakunu ni mundu wonde ukubini na muto na ukwatangana nake ti lazima mwende musiadwe ni nyomwe kana mwende mumite musiumwe indi as long as ombido na kitute changai mundu usu ni mwana ithe waku na especially enda napata utona kumwoko patane uzu bila yaitie ukendo tamutetheze parani uzu ononga yakakukia ndo mutethesia kwaku ni changamoto kwaku ni wazo yako kiasi ati kwethime nimeana pa ukwenyu muzi mutanena nasia nimeana pa ukwenyu muzi ona ingi wikazia leu theka indi siana sia mutu ikomete ho nimeana pa ukwenyu mwikalamu mwitetania ibinda yonde nundu wa kwinda muyenda nite naku yati ukendo tamwena mundu suwikala nake ndutona umwena ngai pinduka ngai yakutwaye to another level kaituboya twibamwe asa isitwani ya Yesu Kristo nokamba busani o ndio tuongea mubyane kwenda ngai musiola ikanesa tuyambia kipindi ki enda ukambia na ito nao ndema katwithukizia kama katonde ukwata mbeu ya kuyana mathayo ni mo na kuete uthuthio wa wendo thini wa maishane mo angini mamenanite kumisini angiona mayisania angiona mayonana na aseimo angiona maikethania na amuka angiona makoma kila mundu rumu yake ini ngai wa ituni muthanyani wa mundi tuenda kuungama mwanyani tukamine kimena chonde kila kitu maano matenda mebamwe na ini zitwathio minanesa na tuegwa mokuzi masio ndio thio kutongia mubea na ndisi twani ya Yesu Kristo kwabo yantwaikia ndio asia amen uyu muthoche kindu niki na moyo kwa kana ubona amen asante Bishop yes nende sasa wito balabo ndo twiloele muthinyane wa mundi nasiana tukwate kioni chaku watukwate Facebook na o YouTube na twinenea rioloa kimena misini muthinyane wa mundi nondo kitonya kuthela Bishop eba kondo wa batausu ndo ingini mekalita misini ukethia indi siana ti ni sia kioneni aseimo siana ti ni brothers and sisters mainena nasia andu tia matwanete ona mayona ni windi kwanza singo ko inena angi manena na WhatsApp manena na message kana to note you undavia kana ka note ila we so wana wandika ka note ukatie mesani na mukabuni wendie kana ka ka utwa hospitali ko ni munyani wa muni twinana nsia yulua kimena ni sini kieta wani chao na kiminwa ni chao Bishop yes karibu ingi na nenda tambilioba wambe kutuelesia yo kimena ni chao twinene chao ila tuweta kimena ila tuonena ni akuhusu kimena ni wile yani ugethia mundu ewa atatonya kunena na muru fulani kana ewa atatonya kukomana nake kana ewa matekalanilia pamwe nundu akwinda peundu we mwene ekona atamutaize nesa kindu chonde kitu mawe wote kwenda kwikalanya na mundu fulani kana ote kwenda kutembea nake na Mungu kana ote kwenda ukethanya nake ote kwenda komana nake mukahana ugeze bwiwa mutakwatiania kiu nicho kita wakemena na ekangwe nienda kutabia mwithukisia wo mundi kana kimena kiite miziki kamina pyo kabisa kwiandu misini matanena kwiandu misini mataisania kwisiana onaita komami ziningicha talokile mizi na cia kolasi yala maije na mamaya na matwekandwa kwi mundu na mukamata nenanya ona kwacha mamuka baingwa wa mukata kana wende yata kwiandu already madhamie bedroom nundu akimena kimvitwe amos kwiandu already ona matiete mawia nangi makapinga biashara nene mundu akwenda ndekwenda kunena na mutui wake la wikide biashara next na will osu ukwiwa utenda kwikala na mundu fulani utenda ukwatangana nake utenda kumwiwa iwetona ona wazia wake wa wiwa achunguthi wiwa wali kwa ikiongoya yani wiwa mabui meamba papa osu
niwo gatumwa delegate sumbe no yetu usu niwo gatumwa kwa metuki usu niwo gatumwa kwa toy pressure na nongina bila ya nongina mwende mwana aidha wako nozuni wa mwana aidha Alikana awana nuna alikana madam mwingine wiasia onye madam mwingia vita na ne wiasia usio na vita nona ato mpaka ya vita yani you can imagine yani mundu apikite level ya kuona mundu mwingine mpaka gumini ona kwake kaba mpaka yeni afadhali kute mundu apita ikiunde pole for ila kimena kibigita nyeno nete ando uko na mundu awelu indi ni kana musee wake da koko yali uzu aikita kuitandia zesi na chavuna kana yo ige ambishini na yenda ibingi kapatini na oka yache kuenda uwa yes na muone nanga ukula wayata chau wetie chau ukena chau yes muzena kibeti nikinumba kwenda pe umwe harikibeti kikwe kona museo nyeno nete atumia maime na amuka ugazi umwithia aimukunia sokoni makoma ni ya sokoni mwakoza niete na ile ona utamwatana izie ili wa mkwati ya masati kana wa mkwati ya leso sokoni no yambio mbuya sokoni uwi dedi wipu ya mukatu sokoni kimena fulani yani bandu fulani mwakoza ni ninoone eti ando na maibi change nyumba ukona mundu akwaje nyumba ya mundu mwingi mwake ni chago ninoone eti ando na maite mbwanga yani kuhilo mwikala protini na mwena labwikite mwani kite ngwa ukona mundu adeo saka wembe akakoka andati langite ngwa siya mwenzake nikana oki kuiwa huu na wea yenda ikoma tusoke ba misini ya bishop yes kimena kicha misi choki yetu ni chao kimena cha misini kieta wani sindu tofauti na nienda kwa asia kinu chambe kila kieta kimena ni kibudia nundu palapa amina ulika kibudia painda na mugu palapa amina ulika kibudia ne ukaro mundu kona twikala nile ni nakubau ukesa kunongonezo kethia ni tangu buthitie wambi yondwa nundu kira waja mundu nda ni value ya na yuki budia nundu jali kile misini unaona kibeti kwa mfano cha budia mume automatically kilika wani pepa wake mena chunguthi gila chonde weka wona yeka nai kila chonde wa suggest wona kitekezio nundu akwenda ni wa mubuthisie ona siana tia budia sei kila chonde azime kwika siana ziwe ati complain na huyu buda na huyu madhe nini wanatufanyia hawa watu si watu wazuri na tuana tuambie kuita masito matekwelea no yambio sola tumisolo tongi uite kita wa muzai uite kita wa mbuda uite masito fani nundu pe kindu fulani mekwiwa kitailite kwa uke budia nijo kieta yake mena chakele nikolekea nile jau mawia majukumu alama twani we mutwae ni mundu na mundu auleke ile siana sionde bendao manyakana nuno ha bendao manyakana withinani na wenda manyao nangi malikilo levini nangi malikaraha nesio yani mtu anaishi rasake lakini baya muzi kibeti cha tiwe kraken na nundu akitumi juu ili kwa ne war na wana war walika then what comes next ni kimena nundu out of the overflow of the heart the mouth will speak kana igekanya udhikwe kara kunena kila kingoni jukanonena now for example kwa kama thukuma beza mundu denda kutereza mume na mume ndi wathini ndi wopie musidi nita na wembezi yake akwata ithi saluni bezi yake akwata ithi chamani bezi yake akwata ito yenyake bezi yake akwata aito yethe bezi yake akwata aiwenda with the IB sister get fees indi tuano latu wake bunyomba ndawa kiatu ndawa munyu ndawa chau kwa hinenwa yache aje ane majukumu mamuimiwa nyendiku na bidela ije eli ni mbeta kana eli na siangombe ute mundu umwe kwa mundu izia ezi atoye mundu mutede ezia kai atoye mundu mutunga nja na mundu mutunga netina aili kwa ikemena ukweke andu majukumu they be from side ya mundu ume kana side ya mundu muka nikieta yake mena chakaratu ni kuingile wana na ndola mamwelingilete influence ya either say kana nyanya kana ndo mamutuko wakwa asei yamwe ni matu mahanu mambio mena na mana pia zei onakutwika siana sioni si atwanie kana mweni wanenganie mwana wanenganie nusu umwana wanenganie utanenganite ni uindo mwati mkule musozi mwekala na jana kiata kibiriju wana kikwe kata na as a result of that is the au panda ndeto
na kwisiana cithukia manyamo na maithemo bewa undu maile kwithukia mawasiala mendini wo kwiaka matwawa matale cha inyamo ndi kile binaonde kwa nyage ekwandi wake ekwa mwitwinya na yuma undu ale utapigwa bawo ndi kuingiani wa kuthei aitonya sindano na okobika no ukona uzisia ukona dola menuka wemwe no muna wale chao yes no ngomba Number influence. These are three things. Na cha kambe ni kwa majukumu. Cha keli ni kulea kuterani. Cha karado ni kuingelewa. Ku kwanzie mwikanengi kimena twaja yambe ni kebudia kwa majukumu na influence. Sindu izu si itatu. Si amino likandino adayo wa mundu. Za kwithia wambie kumena sindu fulani kana andu fulani uteumanya. Baingwa kindu githu tanana. Yes. Anana ni tumwambie menando bana. Angimenda ukwanie umakuize kimena cho ayuka igenye kamwili tukaye kida wakaandikaro nena ana konye. Naneza kwithia nena ana kona kwa ndia bilo kunenya. Ndia bilo kuona all of a sudden with ukanye muyo. There you are. With you duke no nena akaro no duke na kwa janduya. Yongi. Umebau. Wakuiza mundu ngi kimena utezibala kimena ongwasi ati duketikiliana na umaku influence umenandwangi duketikilio lekeliandwala ikalana mama njukumu enda mwikala nyombe mwe na nyonde mwikatika university kana nyonde mwe musika na nyonde ni muthukuma abandu bamwe the thing is tetha ni majukumu ala mwe na moize yakala mune kuwe kalite in a good environment lakini no we mikaloto na ikaloze na mundendo kwa yes, your personal attitude, your personal etiquette. Kwa nduto no wekala na nduko zemu andu maume no man. Ida nduzamba, dusaka mayo. Wiki asokisite mbue. Walikando nigero na kila mundu akwatenyo. Yana mauma haluka. So also look at yourself. How are you living? Yes. Okay. Asante Bishop. Likana hindi musese witu twende na unene ayilua kimena misini. Kimena misini. Na tumisini pia ni twaliko ndwani kidogo itwa nene ayulua kimena pia cha ndwani kimena cha mawikalwala tuikala kula tutukuma na maundu tasu na nitu isaulika kimenani mpaka tulike we tumane yana okuwi kimena kisa kuma ba choi andaye limana atwa ni mena wendo mwingi kwesie kwikwata Bishop tusiokoba kwa asiai yani chao kitono tuma inya kwa idea kwa na ni mama anzie Yesu obika bantu with you ayitu inena yani anzie itu inena what ni chao kitono tuma asi mamena siana kana siana inena asi nye yukiana na experience lani na yota Bishop na kuyana kukwatangana kwa nando kimena cha musiai na kana chuma asindu nile chambe na kuyana kibudia paingo musei wenda aibudio nikana kake na musei akeza kuhizia kethia kana akatapia kaziigwa kana ka tita tita kakwetio nungwetie aje ingi makola atwana tu mundu wekesa gwa kana kuba mvana upande waka ila waamini okakua au watiani wako na mune mzee na kekala nda kwako nikenda wikitanyuka ukaja ukana ingesti kaya na wewe sio bika bandu wakazia wathiwe wasukuma na abandu ndabe bazoma wewe sio kwatakana gu wakazia na wo na kana gu nikakautunga nyaucho niwe kakaumaya niwo kakigagala kino na ikakatunga kitchen pake thikwa ndipo kakio yagala yes na yukana kakezo bika bandu na kezo twambio tambana ndi niwo kakathambacia niwo kakapangula kila kindu na mwe anathina na angi ni single parents ona maingo nya wa mume angi ona maingo kwa kuingwa pesa indi mwathina nya na mwana ayana esa Ethiopia University na Ethiopia University aenda kwata wia athia koma na mapia pressures ya ndolangi anamwambia omoni nya kuni low class ona mutheu muno ailika kwa na mutheu muno athia kakuiko awithe ona mwa nya ke ngunezi munde kuosa na umuzeye hizo kenyakenye kai mundu onanda kwetu nungweti akakunwa zimu muzinde kuosa aimwe atafala ndende jende kwetu muzeye yuzo ngina amenakana uko ukini chambe nisiana kulekelelya ase
ni kueta yake mena kitu chake ile kila kitu not mamuzei amena kana kake nila wathi utwa kibeti no bana likamutwana non no yeti kila kibeti ngina ke ukumba yena kana ke kalile ngina ke so kuona ja kana nya kunde maana sei maku mai na yu asei mauka mai kama no ekulia we mwana no la wako na asei uni uko ubenwa ni mundu uki atembete na mayo 32 na ndezi patumete ni yini muzai ye muome ni munenge mundu munenga mbesa ni munenge mundu muthecia ni munenge mundu muyangali na hizo kande mbona konya ani mukuza na mayombo na tamundu aimo gonza bau muzai bau bigawe wazia enzo ni wako ne nyake kana mulekalia nake na bau bekimu kiwiki ni kuma ni wamiruko mono at that level pesa na ingi ipwa aseimo niwa ukona mundu umanaku na nunyete na ithe yake mguliende winyoni kia ukila mukuna nikwinde wone the akwate na maana yukiu nikingi kieta yake bena chakana na jamu je chakana ni kanene ne ni mbesa besa besingi ichangi hapa nene muno kimena ni chamus isiana za kwata mbesa siana ni sia kwata mbesa na ila siana sia kwata mbesa dizini chau siana nyingi ni zienda kwe na miaka byunga liko nino ya mainya niweza hivi ya kana kaka kanenga nyake mbesa nyingi na kila kibetikia yule nyahambi ya kuyona hiyo ndeko na mometa mundu panu mama nengo magashia katumila kayo kunzi ya kuya na wakatumila keza kuonuna kwa hambi wapena ila siana dalika na kana musee uye no ithe wasiana no ithe asiana ungawe na bubisho na pia ngifa is fasa manenga maithe pesa na inya akaitwa na kama ithe inengwa lora aye kama inya bete azongi na tabana sio bandu cha thini cha ngone mwitu kana na ngone azei okindu na iyo asiati azei yamwe maibeti na kayu medetwe mai kuonza siana yani kwenda siana siadisa kwa hapo maandike twano na maizika na twangu cha kwata mbesa yes okay there you the wende maana na you pasosu ana tuthekise muno itu ya aya siana sieke kubathukania si wenda kaseka ukuona kwe wakoka ge kamile kila saa sisi kamile ni wazewe na agere azati ile yangu yes but is yangu bigaro on a serious note nani anda mudukizia wa mbidukizia monde wa mbidukizia nesa na muzia ese witu na molondo nzia isio monde wa mbidukizia nesa wasoma katika miao ya 10 ilanga iwanengiano umoa itiati siana miwela mamuzendi na wacho wa mwe taya hau na mwen ni kanundu niwo kwa ile ni kana matuko maku mongeleke andwala matonya kuongela matuko maku ivya suwa noeli wambe ni ngai wakeli nundu wekalanye na muzi wako endo ka mutaya uni wadho ndinu amba ibo kwazia endo kata inyaku netheaku matuko maku ni matonya kuongeleka na no wanda ni kwa ni huko na yake kwa na igusingibie muno si andu mamwika nundu amwe matie manyamo amwe matie maithemo amwe na mayona maseimo tando nyeni endete mizinga thingethia muzinu kibeti pala kikoma kizukila pala kikoma kienda ona kithi choni indi ngwela cheke yetu 2 weeks ago no yomwe kapula kala kibeti chukibweka ni kabula ono tendo kathengea indi mwana akiatwa ite Mercedes Benz mwana akiatwa ite Prado ena maplot ane athandika ndu ni wegwe kuna kithu indi nyake balo kometo kathandika ndo bona kele I have a list of people many times you na indethe chando ingi muno na gukwitu na kunu ano kana bwira muzio nangi gaenda makito makia nyumba ninye na mena siana sina ngali mena siana sina mbesa indi siana izu sitethia si ona sioka suka Christmas na maendo man na makita manyumba manene ni endo kuyati paingwa kindu kitono tumawukilwa ni ngai takutethia seimako nenye na indi glanda ndo na kwaje the right position kana alila ga ile ni kano siana mwikamene ase
paingo mundu ithio asio tenda na weakness paingo mundu ithio asio when they are perfect asia asuma kumeo ma weaknesses na makueleie meo na ma weaknesses asio na woka kudhaia kila wa ile kuoza ni kuoza ukito feel kana ukito yaza ngapu ila lipo na ikana muonekane ne sana ma enjoy maisha hivi ndukamaanie winenga nyagu ki nengetha kuki na ko nengetha kainduka nini kataona kata wache na nyagu mumbi ya manot andu hao ndeno maku asiyane maku eko nengetha kubeza nyingi na nyagu ile no munenga ni kwenda labda tha kwa ko ni ji nyagu ta moyo onangi meta ngina maketa manyamo au ikana maketa seimo au paingo musei uko kwa waila wina mbesa ale ilo kwa wekana kanini unless winda inanduka yes izini lewe wa mundu we nanduko nundu nyagwa gakwada na una kibetikima ukitwa hiyo unakutana doni mwena muno indumuzi yetu mangu tu atumundu tutembe globu ayoka kwa jabi nyagwa ndo nyagwa ndambedete nyagwa ona we mwene ndakugwada wa mundu lele jela matwa na mutu yake ndugu wakita bala ni ukita bishop nondo yukwanza yikumena kila kinene katikati wa in-laws kwa watu wa musi bandu no waka mume no atikuna wiki yembo asianu mayoni ni wende akibetichu kiliwya nyaku imagine kimuboya ngwa atikuna mwiye baba la siangwa sumala siangwa ila sia chacho na sia siacho either musaya boka na ndebo kundu kwasa na kibo yabunza kibo na sana kiani ona imiko jibwa nyake asiake atazika bona ona imiti chibwa ivo tuona aje nyangwa ikanenga made na lakini ze nyake wetu anyomba tu obongwa na wenda na alezi nyake onangi nyeno ne date mawia maibuya manyamamo na manyamamo lo mwandikite abivete nikalanda kuoneke nundu akamina kuonekana ho ona we mabuto na uona mundu athandika mbwanda asekite mbaibikite kuyu na huwe mwene dani ona nya kundu nenka kasukali surely na ndi nya kwezo thandikila muchuzu ni we kwani nyawolonzere imagine uba ile kakakaro nguli ninyi nikinywa kamwe na zau ai akatwe kana zau tionde muko mwetu au muzimu ayo nesa mwetu kibetiobu no atimwa wa minozi akana kamu kila kitu kwendo chona nya na mezo oyosa kwani akagomegwa kumwiwa hata ni jukumu lakini pia na wewe utagemea bado hii na yeye uinyamu mzee wakwa na agengwa hata ya mpia wenda au kamera kama reka ono roga za mayo kwenda kabisa yuni ndawo kalabu yuni ndawo kalabu kangu tabi mwamu edukezya mwendwa omonde ti lazima nyagwa kwende nika no mwende ile like love covers multitude of sins yani wendo nupwe kama kodokodo na makodokodo maite edukezya na kuzya ezya ti lazima nyagwa nda kwende nika no mwende indio na no mwonya wendo ate ukwena ngino uwendo suwa kukesopindwa mesile make naga kwetikela otekwetekeleka nundu asiye yengi ni makodeto mena akama atwawa andizini chao ona momena nanda imoni cha mdem nange tseitsungu kwa naju ndizini litamona amoko beno mwana you may be kendo kilona kwata niwezi chamba kuoleka na especially my last bonds niwezi ni last bond no ngwelewa especially twana tuetwa mudia yani kuona akana ku inyake akanuka ate mwituize nyake titakona kana kupatwani kwa chaje mwana akona titawewa ndiona no woto no muwe ine nyama itu mainu mbane sia na sieni tiwo itikilola waete wenundu mundu tiwo kwekala nake ibinda ile ibetisia atwawa sia ukwa mitungi ya kiwuni ya dhalile ibinda ile ibetisia atwawa ikakwata melauni ya dhalile anuma kwata melauna meyo na mbesa na mubuko yes na mubuko kwa waete wana waete waka nini tietwa luitikila kailu nundu tika mwana nuna agetekile kailu anagetekile kailu naona wizo kilona zizie ja mwendezia indi heshima indumu kamundu kanenga nyau nenga ndaya eko keta bata
eko keta tumalutu theke apana tumalutu andu theke mana apia ndiye tuilu itikila kailu nikanabe kaloneta wana we itikila maundu aya we wanengwa la zamu aya itikila wa etio tupeza wanengwa yaniwa na we kolikilela muno kindini ndo andwa ngabila ite they are wonderfully and fearfully made mombi kwa kidude changai na metikila mailu kangi mezie kwa bandu mainena bagere usukana nasuka mother in law yes mwa koliongi ibata ila kwa kwinyo kisa ila yori jamani we bata ila nalame bade kwela waluka simega mane akwe waro ibata hani imagine bitende munyane wa mundi twine ne ilua kimena mesieni yes sa inya asiatikanda tika miongwele na kenda mitambo ni Sindi ya Mutongoi TV wina kwa Auntie Carol na Bishop Jonathan Muthoka mundi indi undu tuende na unena tumani waku uke kwisila 23915 na watu motu maniende ambia na Mutongoi TV nikanawe saidi nono tumani waku mituki ambia na Mutongoi TV nikananone utumani waku na mituki na indi retweethia tuikunikila o mautumani monde ala indi ukwithia uituma kioni cha kwindi bado awende na kutwilo la winga kwa siko Facebook tu live Facebook onumuna YouTube indi ende ara utukwati ende na utwilo la onde ala indi matwilo ele temuthinyane wa mundini ni mwene kabisa na tuende na ukwati ene mundu kwitwa Suzy Mutheu asante MC Mose Johnny Deep Jose wa Malila waila undumina Alex Man Mudhusi Mbuvi John Jacob Kidhua MP undumina Jacob Chalo tukwatitene sa OCS wa Koma Lena Siombua na mundu kwitwa Gerard Obudo Nicholas Musimi Richard Kalowa Yata tuenda nitiemwe my brother asante Anthony Muthoka azitende tuemwe kabisa nomuna AKA Gaz na Mulatia Timothy asio ndende me Facebook atone na ukwati enevo mtukwati kwisila kioni chaku kwisila Facebook ondomwe na YouTube ende kukonde ete ukwati kana utumani mukuvi wuke kwisila 23915 na ende wandiko tumani wakuambia na Ndeto Mutongoi TV nikarangwa ati utumani waku na mituki isani yakeli ni yoto saa simu nengwithia ndio nengele namba ya simu tuendeye indi tuilika isani ya keli bitikile tuende na unene ya yulua kimena misieni anenda tulikange tuende na ulikandini enda tulikange ndini tuke ba mtu anone kwa nwele matuanite na mena kimena ai we bani baduku na manambi yone ana ndozi manenda soko makwatene moko bai mundu neka kinwa tatabiti olongi lakini hoju ona koma kitanda kimwe ni shida Bishop tusiogeba tusiogeba kwa nwele matwanite endi mani mamena na nikipika hapa ukethia yu nitwamena na kabisa na nina story ya madam umwe unangu neita simu ona bwiti na ningota byo andu naele kana atwanite tunoni matwana kwanza na harusi nene muno Kitina chake mena rado kwa jamisi kiumana kuikone kitina chake mena chuma ela wana mundu umwe atwanie na wikwatu okaeka kona wikwatu nikanangu sunge directly andu matwanite zi no mamenane na wona kimena cyalika mutwana necho mutwana Tuni ndo kutabia neta we umbitukizi. Cheki umelela. Mundu chalika mutwana ne kisiasi ndo ninge nikanangweta bala kikuma. Wasoma maandiko Biblia iti nazil mundume na mundu muka maka kwatana pamwe na kutwika kindu kimwe na makati nyanethe na othe makati kwikala pamwe mena umwe. Lakini zila mamina kutwana bond ya mutwano ni wendo. Na opposite ya wendo ni kimena. Yes. Ko uwendo ila wa minothe la mutwano ni. Hello? Yes. Kimena ikilika nothe la hata kindu chambe
paingwa mundu twana ate ku expect nigwe mawendi make mamwe. Yes. Mundu muka ni thae na mawendi make mamwe makwani. Mundu kenda no liu kenda no ngima kitheri muthokoi enda yoko ona kuona waisa. Niwa. Kenda no kubuwa ngwa mundu ndo amwithie ataekiangwa amwithie kiangwa. Idi betu maundu tayezika. Na betu maundu wewe mutu utaiwezika. Yes. Na tu maundu tu kamwe na akya ni sex. Mundu paingwa mundu wayatana kwithia nyaki sex mutatwanite na mundu ume aiziethia ewa ena nyao ena wonzu ngalikone na aite kibeti inde ingi mama mabiga nyumba mwikalanga mwasiaka na kambe na kakeli haingi wendozu wethela na mwambi okwatania masati ni chao yukithia wa nyekela githia wande ze chao mundu muga okaga biga wandu kambia kwa chao nwete bamwe mogela oge malika wa nyeni nwete nduguju ni labda India idea lungalija atwana aya aumeangi mauka maibika bandu wewe nundu agwenda ida nuko seiwe no kibetioki ailiko kwa mamebuto tu akamemoka onakuya umebia medhana midhumbi angi maithi maikwa na ndathule ya kunza na makwa na ndathule ya kunza ni kwenda ndenda eze mu keso mana kwizela performance yake kana kwizela kukwatangana kwake nake aibanga wako maana mbuto na nuno ete kumawela ubia uyane wena neno nena kai ambie kwizila kundu kungi abona na yu kwa nyambuka we nuno ete muno na ndene wea na kiumbe tu agino boni indi mwekalanga mwende ou mwende ya mwekalanga nuno mundu anengi wa akili nzio na mundu nozi aje sina wizi udhima sienu enda ni mundu muka eko na ebini wa yambi udhima sienu kabola na akane mayazi ndo muno ombola umundu uko mwe mwene kuyani we mingi kuni amboko mana apron haikuti vile kwa mana we mwendani ni mwekalanga mwekalanga na wema nakuma pala matwani no inda esio palobika ayuka hizi kicho no mwendani iti mwendani wethi ya kwanza na biki ndo kona haikulendi kuno iwe na ina ma stress mwene aya mwekalanga tu ayuka ikonya maundu matseku ya tumatumbi tu malutu sio mweme tu mwacha keli chakatatu ndo kusumbwa chakana nuko babika ingia hivi ya baikini wizi wakuliendi kwa ibetizia nawe we wana wakundu mwana waambia kwe wati bandu wisela kwa umamu na wisela ngalio mana kweli nimesela wano nimebidha aya pangi uenda kwithia kibetiki chokuma wala chatwa iwe ona kima na muomenu ile jamino zia kana kambeu wendo ni wa shift yo walikakana na mume atiwa mwingo wote na kibeti cha kila na kana na masongete ya kada kadhama kati wangalikwengi na ke mama akila yuda kana maendete musende umanda ande umazikana wendi wake baloi ingi uize kuthia kana kaka komba katika kitanda umengalekwa unge ngalekwa wikuliende baba ende ataiwa eka ingawani chana no yes eka na mwana no the mwana no you like muse to the extent paiso bikabano muziambia kwigwa hapana patu endeneza tuende niambia lazima mundu haikuwa hapana kiko titikisio na kureact yu mutwa no sunu alikadena niki kimena chambia kuka kwizila ila interaction yenyu ndo mugalaniti bailika wo ndo kimena kisia wo na kisia eteta na kisia kwepania ndeto na kunyungunyisia ngwati ingi kisia chokau vala vali keteta kunyungunyisia wo the next thing nikau na wana kawalika olamuzi kwedlikana waambie bedroom tumaundo tunini ba bedroom indi kwa kibeti kila kesi mume pata wake ndiza kuwe mainenani nikiezi masaa makwekala na mwana na masaa makwekala na mwana we mayo the first born yes mundu onde monga aokedwa kumwe onde no siana we na monga amiyo mwonde wene ko ando asuithia mostly kimena kingi katika ando ele matwanite chambia bedroom na kamino likakuma bedroom nibo muongo huwa alikakukulia na yo ni mutege cheki mundu na ndama na bata wako ona jimbeza ndagende wewe ona weje mbeza ngo maana ile mundu okala hivi mundu hivi mundu iyo
pe undu mwikie bado uyo ngoni kana uyo wira uye leu weka shopping indi leu zinaweza kuua paiwa leu moja weza kuua weke dila to 10 cha lazima yes lazima uwe na ndio kuuma la wenuka ailika uwe na wasi uno kuweka koika ungera mundu eza wana wikuita nundu dumu yani ukweli uwe kamuyo sio na wendo onole kuwa wewe ainete kawaja amenitendea Emmanuel kwanza unaguye uko yoselela chorus mimi akakuthabijira miyo tu na gweno itanga kitungu kana ulangile nana hizo ya maundu muwete pamesa nize pena mu indiwa enda ndoko wenuka obe na thina nona aguete lo lazima obe na thina ko wize no wielu no iliko kulende ichoke thina sisi anabupa laba no mwambeje bande ya nabu bedroom sisi anabu bedroom uko wiri ongi wacha undika mwacha nyomba mundu mukawenda wake wa nyomba nzi kana wenda uwenga ngale nzio ngale yambia nabu bedroom nabu bayiwa weta chao kweli bishop kuyandwange weza either muzeno uyembesa we lakini endake kama kakindu cha maana hakuna maybe not umunengere time ekala wa musia ese when wakuthie kana ni wagu mundu ndamuonya kana ready kwikala nake mwithi mwiku na maundu ala muku no maundu menyi masio takai ni mwami no mwe ejambeza wacha uri saduni kwa hiyo nitawakita kuwa saduni mama pavukanya masama kuja sindu nekule bishop yes ko ndaile kwetezia mbeza wa kuita mbeza bikuja mbeza yako sio ndiko ndo kwa weta bana tutaile kwetezia nikana kwa mvana akagule kalo kado neneki nunu nyene chone dani weta ndo imoko kwa mlini kwa sisi rumwe mwana okyo ambia bishop kana bie imwe nikala maisha makwigwa nita bukita kuongana nikanani kwa right lako woka nyumba mwambia makunono makuna omala mundu mawi mamamina na kila mundu weneza na kaile kwa mango idhanganya oi lakini ngimbana ningina guno na kwikoneze na wandu nengela miyo ai nina kwikoneza ya ugolia nengela ila miyo disa ni mane satiele asi nani weze le mundu nosu ndendo le nundu nino akendwa ya ndo na kwikwa na ngwe kenambe kwa fees aje ndukwe fees beza fees no dio man ambako tezi hapo ni mundu uziona nitawakita okoniwa aina nicho kweli newe kangi maye yangi ndio wakitokoniwa mayasi ai mbona lazima mekata ingi angi mundu ae yes angi maithi mama mina kwiko wa mane wa mzee watu lianza na makoma uyu kiloendo like kotini yote mbezela ndesi ije kotini wenda kala na wonya yukulia ningi uko zimbezi yako ubwe welo ndumba tubanga wanako ndumba tubanga chao ela hala kwani ela na sisi ningutawa kwa ina ubwe kwani nundu yuku nundu ukweje velabu haimwa na kwa ni omundo imuzene kwambia kukita nake ni wata bondu bandi ayeka inti waenda rutisuwe mundu mukawe ida wosa kabyo ukatilanya mutwana wako wa mundu kino jambe mwenu ndakabwekia akaukwa oundu alangi makwa akalangi mana kumeta mundu asumo ni lipa nikupe yes nipe nikupe lakini bamusi nandu mosanie mwake musi na mwele kwika maundu mwene bangu mzee wangu no wizi naweza kinwenda azaduni ni kwa mfano nyomo nduni nize mukako nwenda azaduni na ini zizaduni aenda mugela kila kiveti zaiko ya azaduni mayuma unless you open yo kidogo wapitoka chuma cha mbe after 1 month chuma cha kene nzizinda nyungane na niwezi kuko kunyungia kukitandani ko au mehala mezi kwibanga at the end of the month niwenda hizi ya saluni endazo onate titi munenge vi ene ino ambio chocha kipawa vile kakwete lako kakagwitia akagwitia nindageza kupika bandu kaja onaka that bauti boto vijaende kwambia kuebethia yes ndio naona kaindo asi we
Rendi uzeze witu Hallelujah. TV atende na upatiana na kuinga losiva utumani wa kwisila Facebook kana kwisila nambani utumani mkuya 23915 noyambia na Mutongo TV Kilungu nikadhama kawendo uthinyane wa mundi ni wa karatu wa matuko 10 wa thandatu mwaka wa 2026 witha noindi wa bingu ya indi TV yaku kana noindi wambia kutwiloela twende na unena ni ailua kimena mesini na kwa la onde tambani timu mundu witwa Simon Ngovu ambite ni vakaraba mwea na ni ndini wa kadhama. Wow. Asante sana Muluguda Gerard Obudo unasema ni vama saa kutauni na niko ndani. Asante Richard Kalowayata pamoja sana galikosia Lowayata ndomwe na Mulatia Timothy akasia tuko pamoja. Na indi Bishop Eva kondwa kila kindu titi gani tu minikilia tu mana choki mena chali to minuata na kwa ile kuidha kwili hata utumani waku kisila 23915 sani ambe ya Kilungu cha gadhama kawendo thinyani wa mundi mitamboni ya Mutongo TV katika 15 tuithia tuiminukilelia isali yambe indi tuende na ukwatiania onaku ikwata ni wende na ukwata utao unu violate kukwata utao unu violate ilua kimena ameshini kimena mitwanoni indi Bishop ndazi ati we saona mundume na kibeti chake maimenana mana kichu manite bayawi tikindu chambe ya ikoni anajambia ba mesani tu yalu hapana bandu bangi na bau batamandika nandu muno. Yes. Na yingine makorai Bishop bandu bangi matanya kibeti kikadiko na cha diko cha guloni cha wethi ona kiwera. Yes. You is and mami batokanyo. Na you eloko na kibeti kizemba kidiko. Ukahatia muno. Ayi mama madu awanekao. No kao kahatia. Kaula mwingi. Na kwa uma wala bandu. Wauna wawe. Mundu. Ze mundu wakwezo kutia bunyombaye. Atwike nuthi kumanda mundu nza. Na aka nitungyanga imu byanundu akao nde mombi totomwe. Yue kaindi eka oto vauti ya kimwe. Kila kita wa mundu mga chonde nondomwe. Na kila kita wa mundu ume chonde nondomwe. Unless mundu aenda kanyonda wa. Uyongelele binyote ko. Indi enda kuitumia vinola wa kawaida. Onde nondomwe. Lakini ukona mundu aitia muka nyomba kwanza mumbe neza munopyo. Na wina mwimutsi opyo. Wadi mwidhi akuzaniti ne loli yengi pa enza. Atite masindi zinyomba akuziti loli. Oneta muteria. Uisa ni wai. Ayuwa sizia muno. Wikunikila na medho maki beba na maki ndini muno. Uisa kuidhia pa ya nyomba. Kila kiyo tumatia ngalesu ya kenzio. Nikwenda mbele munenga mu. Na hii manyaka na ngale ina mu. Ina mu. Yongama any stage. Ona eti kungama. Ngalesu inde kunete on. Na hikira hazard. Yes. Lakini wanaenda kuize bahayo wezo kombea ni chao kiutumasema ngali kwesu. Huithia kuyepe maundu wikawa nyumbota mona. Na nuna maume eka kudabi kwa weka nezakaro eka nilikilawa. Aume makuata watu ndo tutatu. Nawe mundu mugombi tukijene no mbitukicho mundu nesa nuni na kudabi kila kikatu mawapa mweme kwa unyoma. Haume makuata wana sindu itatu. Andika bana. Sindu champe. Nongi nyomu yaniti wendo wake tandani. Paingwa kindu kikuna mundu umenza. Bewa kukosa wendo wake tandani. Kindu cha keli aume makwata wananda. Mwonye kana no tufungule kiebwe yake. Ene. Hai biko ukali. Hai biko kali ukatsio. Hai biko no mudambi jemoko. Hai biko no munenge miyo yane ne zinwe ne tsegwanet. Na cha katatu. Aume ni mendete kudhaidwa. Ene kudhaidwa. Yani mwambi wake tuje chaki ngai ene. Kilize chaki ungai musumbe. Akogwe.
adu kono usumbi kuna ni wewe go you are the king yes abike koti lotwa ediriwa ya tuzumiwe tuzokuzumiwe kiwe cha mbavu cha udhamba ukelanda di ukathambe naitwa mazito manene ndadi darling sweet babe zi mazito ala stop amuzi aise mundu uzi akakira chaji mobisinu ukewacha my baby is waiting no zumbio aisemba ambaye la kilabu ndio la kilabu ndio akileo jikono ku kilabu ningekemusi onakaba akakita kuwoki ukona kuwoki nukite au kwa ndo mabwazi ndio makadiko ya musi onakuya ndo mataya nyama ukiwa akita kuwodo kwa mbibize na magilo ile nini zile tabuno sete aikuwa mayendo yana mbegu ake nundu paye muzi akwa wata king yes ni wodi we maundu niwe wiko yes niwe wiko langi men namba ile namba ine madete amemendao lakini wambio mmoja timu ya nene nini onu wenda wewe nenda yes nunda mimi wetu angali mbaita ngali alo mimi kana ndela ai dwetele one nagu wetu aike tangalia mera na pia maendete kinene yes maendete kinene kila kingeima maendete bine tata uone ndo makoza eka kuindo tetete nitoka wala mwenye dadi yenyewe dadi ni kwambia kitu wewe ni jawele mimi ndako ngala mimi kanona ni wewe uko ni jawo kala kuzumu serious face kwa kangu dabi nipa chewe si wendi utangethetie ni bie kanu misia we are sorry not worry swear ene we can't you don't worry ingi kwa oni wana watu mawe ya the flowers you see ni kwenda wa approach neza India mwambie wisembe tu yende je kwani ule kwa dhire chao wali kata kamota wali kata kamota na kuwe tungithio takamota nunu mujiwo duko utungithaliwa pala wesela utumi elewa zinu hizi tatu kindu chambe kwata mzee waku na bu wendoni wake ndini kindu cha kende mushungulikie ila itawa physical life ya chao athandiko mugwata ekia chao nuku niengwa zake pass onaenda tiwo kuna organize chonde chinde kunwe no ithia chonde chikirwa ngani athandiko kuna yes kwa chani koza nyongu sati na kwikia amukatene kibetika kwa mugaimwe mwemi ati kinandi wo mokinandi ati ayana no weze kule ndi kiucho thamba kiba amukakatenange kiwuki the kid naenda tiwo kwa muga organize muthukumi waku make sure wa mukatene na apu bya kiwu ekole kile muthukumi kuinda ato ye mwemi kiwu mbavu twana iwe apana oza kiwu twana iwe nundu mundu niwe wezipata wake datwa mid Uko boma yes ule kile wale kile mzee mwetu awia ukona mzee yopete taulo na nusu aendete okomana na mwetu awe mito kudeke babu au nao na kumukomete waingiani ziande na mwatu yes so what will happen mzee aidiwe yani na isi wakazaini so to me there are mistakes which are very terrible there are mistakes which are very terrible na ladies must actually pull up the socks mundu enda family zile kaungama so asoma mundu mukola wa irite matuku ni Proverbs chapter 31 enene akuzu mundu mukawa mukatene yes mundu mukopanga family yake tene mundu mukawona maundu mayumila na indil na mo at early stages nikana muome konegedhi aziati nyegebedi chapa na toye the right woman nundu kinanga ya na ikende ya sema ndo mana agua konacho onandoke jangale izo bile wili one we surprise for you wakuna kilu ona mbeza sia mutwe jetia kagila chawe bikango boge wakata ni ende na mugale ona sia udhi charge ona sia udhi mukili okanenga wake wewe je nendo udhi twende umala na with my friends aya osingale nesu beza nisu mwana ukanyoso dana beza kwa vile hisho ndo mengi maindana de numbers dina ulika ila wona madina malika mino ndo ona mobuko no kauka mwambio kosana muka kuwe mundu ume na kumbetukizie we mundu ume we bene betukizie ila wambio kosana muka ona opportunities yambia ukauka
ira mukago indaite ndikwizotia mukuna makobi kwizotia mutapende tuitenzio ona ngainde so kubingu ya myana none ta umemaka ushitwa na ona mawe ya no vitu no patwa ona no maka ushitwa na mukamu akazewea mundu akambio thina na tikwenda tiyo ndwikie indi metho imakibeti makitango ya ngai ukambio thinya mukakuri kwenda ti wina wya mutsio wina wya munene uwe anotha unukauka wena ibeti mwikaema na kwa utumi ni wa moyo ila muzi wa kwata na nundu ila mwa kwata mpe utukufu wa kiongai pepe pawanga yuthe yabu katikati wa muzuzu ona siano kwa ziko ya school uruka jesiana ila zikana za school ile no ila zimede misila zinda na bit of what harmony indi pala kana kalaka ya muzini wena teta itete security ya kamka akili kwa zedi ona kekona malibu takasuni nundu the atmosphere back at home it is terrible kwani wa akili exactly kwa mungu atiati mungu kana pandu pataingwa kebane sindumu mikale yituni tona kwete kemenamisi twe twana tumena asyeya mungu akuona maitende asyeya langi naye yu mudenda kana kakukiana kayono imalu malikanje nyake kila mwena mwethandika wekibetikino etitha pa idele kana kuki uchali kamutwe ona kesa kiana kaja anda dite musio nani ka video no wako na mwaitowe nani ka video gangi yes muse na kitana kibeti ndesiana sioza mukelo sia mama muse usu yes niwe anu meko ndio ama ona wadia zamana mekoli ai ambana melilo muse maanisha muse usu ndezi yako nazuvia families undu niko naondo siana ziaku sio ando abone fani nundu izi ana nobona wadia zamana niki ati anu azimbe elima kwaje kaona muza kana newe kalelo ndi izi ana jioza mikalo zibona muse zibona ake beti Wewe jigeti ndana siana muno. Wewe ni jana. Ndala mainge. Wewe yake bagube nasio. Wewe ona ziana jiko kagwende akiberijuke kalilwe. Alike jiko kagwende muze wewe kalilwe. Ona ajua kama bia ndadile jambo ito ndadile jambo na wewe mwekalile. Mzee ziana kuniwe. Anyway. So best in society. Twende na kukunikila yuloa Kimena Mesini. Na you Bishop kwa nene yake chambeza okidogo nene yake chambeza tutana hadi utio muone isa yambe neno nene asiendo ile nene besa na medanga nundu kindu ketie mathina Mesini kimwe ni mbesa wendi wa mbesa no etie Kimena Mesini na waete Kimena ni kinundu ando ingi maize media mbezira mena jo nini tanzia ya defense matende yako na me violent na menda me violent ile ngo na munde kwenda ayikulwa patu ina leuto tunenge leu patu ina fees tunenge fees na nundu agwenda ibesa ile ina joni nini no kwatu wake monini ayetu ayipinduka kauni tan defense mechanism takindu cha kwesia ni kananda ketu mbesa na jana siono imwe Nisiambia umena ithe wo mostly alama behavior une maithe si mao ni maithe mama ume sana sia ati maume na isiana yambi hili kwa nipeba wa kwenda kala kwa umena nyo ithe wo nikinundu akwinda no mene kana kayo gwa kutuno no kule kwewe kutuko mbetia indi hizo yani kawa tani no siene kana nyawo wole kendo kala kitu na yana sina that feeling na kilinozu atile waeto ni mbesa ni kinundu ukwati wainde nenye advice yako kwa ndu mambo dembozu nati paingo kindu gito no otuma andu ele mataanisia kana menda na mawonzu maki wendo na makanenga Kimena mwana nigwenda maino kwati mwanu mwaile nda mutona kwikalande mukapanga resources ila nini mwenasyo nye for example na wakwiyete na wakwiyete ni nona mwaitu kalaka nini wakwata ona ithitwa kuna ibalwa ugathikwa kuna kibalwa kwa mutui nongethia kuna kibalwa kwa mutui twaisia na 5 na kila twakwada ijo ndetu yete pamwe na ona akyo mwaitu eyo kibalwa ni na twikutwa komanije pamwe twibanga kindu kicho ndeke pamwe endo kwati wenyu ni munini ebundisi kwete kila mwakwada pamwe mwe na umwe iditi wakwatwa ibita wakwada maana 5 ibita kwenda wendo thio ya mukuka maana ile ibita wendo thio nywa nzuku
Shilingi maana 3 no imenye ngwatie maana ele na kuno wizi na maana 5 mbuko kana na ngili mbuko. That is not the way to live. Kila kibo idaimu open ona kaboka tabia alamu ina moga menye izi kwa maana 3 ne ambo thio nyoka zamu na namo thio kwitongio muko no ndo to mwize kaito unongo na aje na mwenda mwiba mu ibet maana thin onoga mwene ndo thio uwa kwa ndo kanyoka windi tunenge kaka nini tukwebanga naona mebanga na maisonga niki nundo na kuno dalitwa ba uko yobo yes na wewe ndo ni wakwe kila kinge lakini ila mwako na sindu silu ona chongela awendo mingi kwa nyazi idhan itu tukenga niji tumurikilite kuthiko kondo kwika ningi na imondume au mekao hiyo pasongete lakini wewe budicho pita na gesa tanya kuongela ikobo yo bungu kuongela kobo yawo kuongela kobo yakau ikobo ya gina ne kobo ya kunena ni ile kainduka nini ukatona kwete kau utaamba ona kana musidizo Mungu asiati besa ile lot mumudanize ndi tumi kwanzira yeleta kila kingi we none na ne issue ya midanga nundu andu ni moanie aseni momini we andu ni mama ndianie uko na mundu alienda nginaga dikuwa majini nikanamine mwana ainya nikanamine ithe wake nikanamine nyake nikanakwate mwana wakoza kitheka kila kigumusi paikende be kitumikiro notuma muthanga muminana tafadhali nau wina muthanga aya ciana cia kundu bailete na wewe tacia itabyuku yotene uthinywe banginya ndikamunenga kene na kusiana ikakuona utiwa wethe akua kitheka talasima ti lasima akenda tendo kuna kitheka ni waucie na akua yana we ana manda chap ekaikuana kindu kiteba laki nuno na kenwe kwenda kwikala thayo no ketho teno wezo mutetheja then dalio kwitetheja nundu at the end of the day dekwa eona ciru ciaka wa mandi yes wow thank you ndi msese witu wa Mutongoi TV inawe kwa tiwa kana ndi twende na utambani vamwe uende na kuiwanesa ndito ila bishop uende na kunena ilua imena kana kimena meshini na ndi tuisho kithia isani yake ili ituminukile uneni witu tumanei yo ili kwa ile kuikwata ila kimena chalika to ile kuikalonga na kwa ile kuikwata na Biblia inena hata yulua kimena tuisho kithia ndi sana yake ili itu that tukudikila mondo aswele na indi tuunenge mwanya wako kuna simu mwanya wako ni one on one na bishop nikana osonge either kulyo ila wena yo kana comment with wena yo indi unengane isani ya keli misango ne Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba nyeto wa Antikaro Kilungu ni kadhama kawendo na wanyani wa mundini nake Bishop Jonathan Muboka asante naindi tuithia indi tuikwatiania isani yu ya keli nikana tuende na kuminukilia unena nye witu enda na utuma makulo maku indi kwisila kwa 23915 nambani siya utuma ni mukubi no yambe ya na Mutongoi TV nikana nono tumani waku na mituki ambe ya na Mutongoi TV Facebook yitu bado isawa YouTube isawa kioni kwa kuindi nuko na namba isisi ya uko na simu toinoko na simu indi kioni chaku sisi abundi uko na namba sia uko na simu mundu wetu wa Nkana Kethi ka Makuweni ambite Mulolongo tuko locked kabisa asante sana na lanjonde maende na kutamana na ito ndini wa Kilungu tisokelete isani yu ya keli nikana tuminukililie vamwe na Kilungu nikadhama kawendo mitambo ni ya Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba ino ni Mutongoi TV. Kendo mundu usiawa nacho kinengo nonga iwa nengie but nesio mama kana ni nacho ni primary school nake anana kendo kikapika bandu kethe kendo kikibithika hang on makini ve kendo kithia wanthini wa mundu na kikamumyo toini akatanga songinya nthisianza talent ya kunenyiba Uzonga kuikia talent kusu ni umaloke uka mishigulikia kinengo cha mundu nicho kiseo baseme kalile yake Mungu ndela naye kama kwa mama ndio kwikala maisha makwa ni sawa kumanya kinengo cha kunikusio nundu waki mianesa kisao kumia kendo nye ni namba kende ni enda bandu ngagidia namba kenda ngimezi mubila konzi ngalea kwithia na umezio
no naje ndo ndineke wakikosini tikambelwa pa kamungu Kama na nafasi alishabeti wa mbua kila wakatano kuambia saile na nusu ya weyo ndio kwete kilungu cha inengo na mikadile niva Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba na udhocha ndini wa kilungu cha Dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu umemebia no toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathandatu kwambia saile na nusu cia wiyo Edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu tuonyekani kulechu itendelanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe nde yani mwitu awe ande wakomelelie mwana yonthe ometoke ni mutanisia wambie kudepend na either wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani kuyanza ni mausuwesia niwe atikoke Ithiandikithie nthini wa Pitch 90bet kwa silingi 50 na uyithia na ivuso ya kwisinde ya bonus ya kuthokua ya muvakangili 5. Andika SMS na ndeto join tuma kwa ile kenda ina thandatu noti lika nthini wa Pitch 90bet uthauke kateke casino ligi 90 tournament na virtuals yani withauka usinde vau kwa vau vatekwetela ndatika 90 vocha mundu ungi athauke Pitch 90bet na wikwata mautiyo yani bonus nthini wa walanio wa Omoka na crew ithiandikithie ukwate mautanu wao nthini wa website ya pitch90bet.com. Pitch 90bet ukumbi wa washindi thauka witu iye betting can be addictive na nukwa alame na ukuu wa miaka 18 kwambata. Pitch 90bet ni mbandikithie ni BCLB kwisila BCLB number BK0001157. Want to become a competent driver or a professional heavy machine operator? Trained at Jordan Driving School and Jordan Modern Machinery Training Institute, subsidiaries of Jordan College of Technology, Thika. Gain hands-on training in saloon cars, lorries, and heavy plant operator machines like excavator, forklift, motor grader, motor roller, backhoe, wheel shovel, and more. Enjoy modern brand new fleet. Driving and operating heavy machinery is for everyone, regardless of the age or gender. Intake is ongoing. Visit us today at Jordan Towers, Thika Town. Jordan Modern Machinery Training Institute, the movers in plant operator training. Ongelanga mausiao na Dehus Kenya, nundu va Dehus Kenya. Tena utaalamu wa miaka mingi wa kumandheonde, dhiulu wa kuongelanga mausiao maindo. Kwa kuseubia leu museo, ula utatitwe na ukatumiwa ni aimi. Kumandheonde, tena complete feed, ula ni liwi tayari na wina mandeni onde, mema vulanie makaseubia leu umwe, tena concentrate ila aimi mavula na siana maleu alamedheana mota mbemba kana mavia ni kana kusuvia ngalama ya ndithia na tena speciality feed ulani liwa ndithia ila ikwiana tena liwa nguku cia broiler kusiongela kilo na kuikithia ni cia nene pa mituki liwito ni kuma kwa tusuitu nini kubika kwa nguku nima tena layer feed na ila itethea cia nguku kulecha matumbi maingi na maseo tena maleu manguluwe cia muika wonde alama tumaanguluwe inene vanesa kuondu
undu wa nyama na kusiana nesa, yani kuikithia waithia ngulwe kuma thinini ikasiana nginya ukesa kumita kana kuthinza ikatunga lato munene. Tena liwa ng'ombe cia thia, nzau, malondu, mbui, tutena na tusau. Maliu maitu maseobetie kuongelanga thia, kuseubia uima wa mwi wa indo, kuikithia muimi ni wetha na ndithia thina vaita kwake. Kwa mauvombe yange kana kuthoa liu ndithia yaku, nena na Dehus Kenya Limited kwisila noti monza inya ile itano ile imwe thandatu itatu ile, kana utume email kwa info.ke@dehus.com, kana ulike kwa website yetu elani www.dehus.co.ke. Ithiandikithie nthini wa Pitch 90Bet kwa silingi 50 na uyithia na ivuso ya kwisindea bonus ya kuthokua ya muvakangili 5. Andika SMS na ndeto join, tuma kwa ile kenda ina thandatu noti. Lika nthini wa Pitch 90Bet uthauke kateke casino, ligi 90, tournament na virtuals, yani withauka usinde vau kwa vau vatekwetela ndatika 90. Vocha mundu ungi athauke Pitch 90Bet na wikwata mautiyo yani bonus nthini wa walanio wa Omoka na crew. Ithiandikithie ukwate mautanu wao nthini wa website ya pitch90bet.com. Pitch 90Bet, ukumbi wa washindi. Thauka witu iye, betting can be addictive na nukwa alame na ukuu wa miaka 18 kwambata. Pitch 90Bet ni mbandikithie ni BCLB kwisila BCLB number BK0001157. Lukenya University ni kimanisio kinengeto mavalua ni Commission for University Education na kina courses ya undergraduate, diploma, certificate, masters na PhD. Uka uendesi savali ya kuya kisomo kwa kweka programs ya PhD in Education Planning and Administration, PhD in Geography and Regional Planning, PhD in Business Management na PhD in Agriculture. Uka uendesi kisomo chaku nthini wa Masters of Education, Master of Arts in Geography, Master of Arts in History. Tena programs ya degree ta Bachelor of Education, Bachelor of Education in Early Childhood Education, Bachelor of Commerce, Bachelor of Information Technology, Bachelor of Arts in Public Administration and County Governance. Na tena diploma na certificate courses. Nowike diploma in General Agriculture, Certificate in General Agriculture, Artisan in General Agriculture ilani ya NEC, diploma in Wildlife Management na vile tena School of Health Sciences vala utona kweka BSc in Nursing. Tena courses ingeta diploma in Nutrition and Dietetics vala tena certificate in Healthcare Assistant. Uka Lukenya University main campus ilali mutito wandei, kana utukunie simu kwisila 0790444000 kana kwisila 0791444000. Likandeni wa website yetu ilani www.lukenyauniversity.ac.ke. Lukenya University, we labor for the benefit of future generations. Mukamba ni wese uimane uthui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science nituitama ukibadhukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia, kwambatoni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauange. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma uikala wakwambililia matuku na anamu wa thandatu ikibwezi kuthengia na tumeni clinic kwa chula sivitali wakele matuku kenda tui Mombasa changa Mwangomo Plaza kati wa Cooperative Bank na KCB Bank. Owenge wakele usiwa matuku kenda tui kathonzweni Windy Shakers itina Wangomeni Hotel wakatatu matuku 10 tui Matiliku Chambio Inn kwa Kingote matanisioni machangwa sei na kilele wakana matuku na mwetu ya Male Bus Park nduna memengo thandatu na kenda itina wanaekana booking office wakatana matuku na ile tui wote katika watazama Agrovet na Cecil
Butchery Marikiti Ulikiloni Wamboka na wathandatu matuku na tatu ikambwiti na Wakanzi Supermarket kung'ethanisia na Blessed Kanani Hotel. Kwa mawabombe ange tuthoke mabizini maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako, wote Kitui, Kibwezi na Emali kana utukunie simu kwesela noti muonza ile imwe noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututume SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza imwe noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Ithiandikithie nthini wa Pitch 90Bet kwa silingi 50 na uyithia na ivuso ya kwisindea bonus ya kuthokua ya muvakangili 5. Andika SMS na ndeto join tuma kwa ile kenda ina thandatu noti. Lika nthini wa Pitch 90Bet uthauke kateke casino, ligi 90, tournament na virtuals, yani withauka usinde vau kwa vau vatekwetela ndatika 90. Vocha mundu ungi athauke Pitch 90Bet na wikwata mautiyo yani bonus nthini wa walanio wa Omoka na Crew. Ithiandikithie ukwate mautanu wao nthini wa website ya pitch90bet.com. Pitch 90Bet, ukumbi wa washindi. Thauka witu iye, betting can be addictive na nukwa alame na ukuu wa miaka 18 kwambata. Pitch 90Bet ni mbandikithie ni BCLB kwisila BCLB number BK0001157. Universal Trader Sacco ni sako ya andu onthe kuma kwa atandithia aimi alama andikitwe ni kambuni cia kimbene nginya athukumi ma serikali na kwithiandikithia ni silingi 500. Thoka mbungeni situ withiandikithie kana ukune simu kwisila noti muonza ina 3 imwe ina thandatu ile thandatu 8. Ithiandikithie na Universal Trader Sacco ukwate mausio maingi takwiya mbesa ciaku ungu wa akiba savings kana current account ya biasala wala ukethia utonda kukwata checkbooks nundu wa usesei musio wa mbesa. Ikia mbesa ciaku nthini wa fixed deposit kana call deposit vala mbesa ciaku cikwendea kusiana kila muthenya na no umye mbesa ciaku na usiao wasio ibinda yonthe. Tena vengi cia simu ungu wa M-Sacco services na yubine ya star 343 usakue upesi loan ukove mbesa oyu pate kutindea kuso cia mathangu no mubinguwe mwethia account muiye mbesa ta kikundi na tena toto account kubundi cia mwana waku kusubia mbesa kuma emunini. Ona wenda kuiya mbesa ciaku uthisi kuku tena holiday account na we member wa Universal Trader Sacco ni tu kunenga mikobo kibathukanio kuma kwa loan cia biasala, asset financing, ukawa matangi, mota, matinga, meiyo ya kukuna kiwu takatuma ona mibeleki ona wenda kuthoa tuk-tuk kana ngali. Tena development loans, loans ya emergency, tuinuke loans ilani loans ya aka na sithana usiao munini na tena ngina check off loans cia athukumi ma serikali ta alimu na athukumi ma makambuni. Likanthini wa website ya www.universaltraders.co.ke kukwata mawombe yange kana ukone simu kwisila noti muonza ina 3 imwe ina thandatu ile thandatu 8. Ithiandikithie nthini wa Pitch 90Bet kwa silingi 50 na uyithia na ivuso ya kwisindea bonus ya kuthokua ya muvakangili 5. Andika SMS na ndeto join tuma kwa ile kenda ina thandatu noti. Lika nthini wa Pitch 90Bet uthauke kateke casino, ligi 90, tournament na virtuals, yani withauka usinde vau kwa vau vatekwetela ndatika 90. Vocha mundu ungi athauke Pitch 90Bet na wikwata mautiyo yani bonus nthini wa walanio wa Omoka na Crew. Ithiandikithie ukwate mautanu wao nthini wa website ya pitch90bet.com. Pitch 90Bet, ukumbi wa washindi. Thauka witu iye, betting can be addictive na nukwa alame na ukuu wa miaka 18 kwambata. Pitch 90Bet ni mbandikithie ni BCLB kwisila BCLB number BK0001157.
can feel it coming. Pressure starting to mount. The intensity, the clutch plays, the heroes, hopes, and heartbreak. Every pressure-packed snap 1 second closer to the end. So don't just watch the playoffs. Obsess, overreact, debate every inch. Savor the pressure with the NFL playoffs on ESPN. Ino ni Mutongoi TV. Nina urocha ingini kana tuende na kwateni abamwende wa kilungu kicha kathama kawendo kwa alama ibine ndi watonyerelani ndi wabika kwaku ni kathama kilungu ni kathama kawendo kila kikukia kila wakatatu kwambia saa 4 cia wiyo saa 6 utiko katindi na tuinene amthenyani wa mundi tuinene yulua kimena misini kimena kilikite kikalika mpaka we kimena kikalika kwa tu kimena kikalika kwa in-laws na yani ukasaidi ni chatolongania misi ni chatolongania mitwana echo tunene ya mpenyani wa mundi na balatu tunabika inge tunanene ya maundu kadhaa alame utuma kimena kilika misini kana mitwanoni na kwa thaka na twasio kithindi tuitha tuisisi ati yo chamina kulika musini kana mutwanoni kwa ile kuikwata nikana kimena kithele na utawindi ulla wende na utwilo la kioni chake na namba ibaundi screen ni kwaku indi illa utonya kuna simu tuidia tukwatia ni 1-on-1 namba itu ya utumani mkubye 23915 23915 ili 3 kendai muitano na namba itu ya utumani mkubye utawindi kwisila Facebook, YouTube tuiko no tukwatendi nikanoka saidi anetwa kwatenia ovamwe utumani waku ni woke yu wa utonia awa utabia kanaindi ni tuende na kwatena twende na kwatena naku tuingale wingale ko siku utawindi edawe na kuli okwenda kulia bishop eba kondo waku eba kondo songia ikuli yone akanacho ndendi kila wina chomonyani wa mundi kuna simu kuzila 0792792553 not muonza kenda ile muonza kenda ile 5 sino namba itu ya 7 indi no kwida wikulia ikulo yaku wani kwa tumani mukubi ambia na ndeto Mutongoi TV ambia na Mutongoi TV ende muthinyani wa mundi tunake Bishop Jonathan Muthoka. He is back. Yes, I am in back. full force. In full force. Nendi ni wetu ende na kwati na ketu kunikila ilua kimena mesieni ni watu welese cho kimena ni chao chuma na chao na ni bandu methi choma iko seende ukethia kimena ni chesa kulika metwano ni kana misini ine ndaindi tusiokethia nake atumanyati yela kimena kicha minolika musini chalika mutwanoni ukwaleta kwikwata nikana tuikithie ndikana maundu ni masioke atatene ondo metho wamesa wasawa isani ya kelindi karibu ingi nikana tukwatene Bishop. Yes, karibu tena. Thank you mwedukisha mwendwa webala we neba nepa pendo kya mwana wala bakubena ka mwe Bishop weba you karo wangu lya kule sio kimena chali kamusini kitono betangwa ni chao ndombe tukije very kinle kedu jambe ningo na rambo mano paingwa muthenya kimena ke kadhala mesini kwa nalelo sia Yesu la waandike ibukuni ya Mathayo kilungu che 10 na musowa miongwele na ile yaziati manyai kana mukamenwa undu wakwa Yesu athibirisha kana paingwa muthenya makekala mate bate umenwa kwa ile imini kimena kir kadhala mesini ibi kila cha maana yudi kikuliwe wangulia yo utonya kwekala ata baumu susu ni kana kimena kikatwike thina kwaku kindu chambe nongi na wetikile kwikala kuyana na maandiko ma Kristo maandiko ma Kristo matwe kithiti nezaki ni kana wikala na muwe ebundize kweke andu ila we kwa maundu ala maileta mume kwendo chochi ya kimena lecha no yosa direction nyingi bila itiati
mwika kengeke wendo nubwika manai maingi. Yes. Love covers a lot of sins. Na ila wamina kwibwika na wendo kimena ukitwa kilometers nyingi muno nundu makakwika maundu mezi no retaliate indi leo retaliate maiku kimanga mabia maiku athanga matope maiku ikije sindu mayu nene ya sindu nduku mezi no monya undu kana no react kuyana na wenduo wibindwa nganda wemonye nye gwete Kristo na nina wendo wa Kristo mezi we treat nai we treat neza na kiuki makuna atenil ko in the way ready kwamba kuikala kuyana na maandiko wijumba nitie kuwekea palaba toneka chakeli zia umina kimena zia umina kimena la wakozwani mundu rakopea manda nzia ila ya ilete ubikie mundusu no mudabye sanzo pata ingwe teta pata inga wikanije moko mwenyondo ukona pabe bandongo seye na wenda wina musimamo wa mudhe batosu ando wana mambo kunenganda ya because you in the way a communicator winda utena isiye mundu kugoze yo mudaba chosanzo na mwenye mure nongi tukambizela bau andipenda twende rutiso na wenda kona ngeledeto wepetanga mundu usu akekala esika nganya dendete kolokolo nganya dendete kuwetwa nganya dendete una na mugekala mu the marking time mundu akwenda you put things kana we are seeing mesane olusile enda muzee wa gudogo tutineza modabyo nezo mwimandati no tutineza enda muka gudogo tutineza man the atmosphere megala ndengo dabye pando ne tutineza india lea pio metala iloto na kuatia correct mundu wina wemu no lei na kau bwa ngulu mundu sheria siobo ni ayobo Biblia yobo hasaini yobo enda no mutwana byo metala mati ye mwikafika mutwana na yakada kosa na tasusuni na no yati we ku correct pala paenda out of the way cha katatu na cha mwiso zia ya kumena kimena kinijambe ni kwamba kweli wawe na Mungu wako wango itawa kuthima kwikuwa mabepa ikuwe mabepa utembea nao winda nazia nao ando alama kwelingilete mailiata wa mina kwikuwa mabeba mando alama kwelingilete binda thina nundu mundu akila chaje sela rutina numone yebasa nema nyondo mweba na twako na kiu uona kimena cha thela musiene kwako indi amba fall tangiwa mwitikile Kristo nundu maundu azi namo ndui makuna utena ula utona ukutone dia bila itiati maundu ande matonyeka kwizela kwa ula ututone thatya na kenu ni Kristo wa moza Kristo au sungia makulu utatona sungia au kila zia ikilo utatona kila au dhambi zia ndiani utona udhita akawakila mwingo yonge haleluya nundu bila itiati dini wa Kristo maundu ande matonyeka amen wow asante alright naindi msese witu wa Mutongo TV twende no kwate na ku winga liko siku tukwate yani tanaku awinga liko siku indikiwio ni cha umundi isani akelia kilungu kicha kadama kawendo na hivyo indi twende na ukunikila yulua kimena misieni ni tuamanya wala kimena kitona kuma wala kitona kwambelelia undukilika misieni kana mitwanone na indi otau indi bishop nuwaila siya yulua tutona kukiminata ethia kimena ne chali kamusieni kana mutwanone yes. Twende na choi kana tuikiata ni waelesia undu tutonya kukimina ninda twende level ya katatu karo nundu twa minoma na hundu kimena kitonyo mino musieni twende level ya katatu na ati yona yen Biblia ya siata kuhusu kimena kidogo ekani manenge namba ya simu yes. Nikanosi okewele sekau namba yitu ya kiseveni ni 0792 792553 not muonza kenda ile muonza kenda ile itano itatu yes na indi winevoso yu yaku kuna simu kule yaku kana unengane woni waku yuluwa unenane wito wa mthenyane wa mundi kusilambani otumani mkubia 23915 tumotumani waku na yambea na Mutongo TV ambeya na Mutongo TV na utawinde alama ya Facebook then we ona ikuli otona ukulia
kwisila page nitu ya Facebook na ukulie bado nundu tui sawa sawa ngaliko nesu ya Facebook ukayu nikanawe saidi anita kwa tenia kabishop ini atutwa level yes. Nienda ukutoa level ya katatu nundu naanga leo kutoa level ya katatu ndana utetia yo Biblia ya itiata nundu Biblia inu nizo watho ulatwa ningwe ningai wa thima mathayo mamundu tukune ya thimo kilungu che 10 na muswa we 10 na ile ya itiati kimena ni jukilazia mateta indi wendo nubwika mabitio onde kuyana na maandiko Biblia yatwegeria neza kikana ila kimena chalika jukilazia teta na itwe teta ezia akao na ya lozi akao ezia odhiliku ya lozi odhiliku na nebobo kaulika mo wangi ila wa mkutwika mundu eteta na modhiliku paundo leo bawaya nundu leo kwa pressure wambie kuwa chongothi wambie kuwa yongwewa sinusia muthemba tosu kwa hiyo Biblia niyo kwa zeneza kana kimena ni chukilazia eteta kindu cha keli Biblia itiati o bau ibuni ya Mathayo kinoja 10 na muswa ni wa miongweli na ile Mathayo 10 muswa miongweli na ile nenda kusomea hizi ndio sia Yesu Kristo Mathayo kilungu cha 10 na muswa wa miongweli na ile Yesu Kristo ainene akuhusu kimena na ibone inaba koti oyu nundu kwizelandero siake yemini kana kimena kikathala nthinu kuno tukitie kwina na formula ya kwikala na choma 22 ya cheta u na mukamenwa ni andu onthe kuondu asito yakwa indi ulawiyo mesia kubika mumino kulio uzu akatangiwa Yesu aziata kimena kitu ikala acho ginya mumino kulio indi ona imwe ukamena wapata indi webitio nundu wa Kristo la ndino wako indi wewe mesia ginya mumino kulio ukatangiwa weno gweno tangio bila yebwate yo mesia maono yo mesia mawonzu yo mesia mokuo yo mesia madhina nikana pekwata otangio izi ni ndeto ya Ngai ralomi kilunjia 10 na ile na mzoe 10 akenda ya ziati duka izi pandesie nae kwa nae ona wa menwa duka ibandesie ona we kwa maundu dukeke ni kwenda ni wekiwe nebuku ni ya Leviticus chapter 19 na mzoe 11 nginya 18 yasia duka mene mwana amwenyu indi mwende kuyana na wendo wa Kristo kuyana wendo la Ngai ukunengeta ubaipata umene mundu libida na ukomena paipata webanesie paipata wokile goko kwa kugana ubindwe mbinu ni kwenda numeniwe dunia no yikwenda na especially ndawe kama lamazo yikwenda kwenda wizi ndio ndo dunia karo udona kwigiongo uko na wigete mwa ukwiwa wikite netsu ungiaka omene yango iso akauziziro kachakalo kitakweona kabe ndo tonya kanene bali ko woso ngowozo kuma studio mbe watwalangi udona uko bakwa sio kona mundu aloko nenye nakabwa na ndikinde kwenone na ndo izini omwikiata nikinundu akwenda mundu ombiwe na vacuum deni wa ngo yake ale akwenda Kristo kana ale akwenda gutu jango yake na wendo kimena kielio likabo na mwicho makwete nowadays kwa Mungu asiati ida wezi kimena tunajoba kiele akwikala lakini ona kikaleto ila uoza Kristo wenda above the board with akiobikia 0792792553 ile noti monza kenda ile Mwanza kenda ile 553 ya namba itu ya ki7 indi kuna simu yu nikanawe saidi ya yani kule wena yo ene wasungi wakwitene ndatika sianata ni saa 5 ndatika miongo 3 we nemwe masaa masembe to semba indi kuni kunengeti ndika mbudhuvyu nikanawe saidi ya nitu wakwatiania wa kuna simu ya kukwitene ndoka binge wenza 0792792553 na nukule yuko atenda na Bishop au sunge ikulyo yaku kanaendi edano undu kwenda unene na kwisila nambani ya utumani ukuvya 23915 bado na tuko atianie na waandika utumani wakubu ambia na Mutongoi TV nikananone utumani waku na mituki ma Facebook indi bado toimwe tusonganite naku wingaliko siku ma Facebook tuende na ukwatia naku wingaliko siku ende yana utukwatia ende yana utuatia
ende na kukwatene na itwende andhini wa Isai ya keli ya kilunguki cha Kathama Akawendo. Ndukitwa Alex Man Muthusi akasia niva katutu na twenzini kabisa. Simon Ngovu niva karaba mwea uswini ni mwonete. Alex Ngila akambia Karo kukwatene sabio niva Masako Town. Kedia mheshimiwa mchungaji utao wake Ndwi Maela sio Alex Ngila ni wako Kedia. Richard Kalo ayata ningoni yetu ndanitio imwe kana kethi kama kuwene. Asante Mulinge Tony akasia watching live in Kilungu Hills. Situ wa kwako kabisa. Kaime ko Mulinge Tony na mundu mulati ya Timothy na kekasia tuonane chemu yasio ndeni kwesila page ni yetu ya Facebook na indi tukwatiani tunakuiba kuna simu OU kwesila 0792792553 indi nitamukite Bishop Omonde tumia ngoma ni amana na me mangulia munde kathamani kwichao na me kathama Omonde kasamete ngulu twinene yulua kimena misini na ndu wako kimina yu mutumia omwambe ati wabikaba wenda otukulia Bishop mwaka metu ikise singo kwa niki na kiuni cheki utumatuma aluka otu wabuna kingo kwa chako yaji kingo kwa ke nezi kingo yune kidege wete muno na aita gerere thina kingo gendo la kwe kiwa geno jambe endawe mwene do meet the obligations akani asiati which are these obligations ilokona oye kiwa kiko kwa mutumia kana mwana mwitu manabe bandu to kwata not nabe bandu paleketi one wainda umundu tetete muno kana wainda mundu na muimota kunya mundu simo na mumia kwacha mote unenanya no ichoka wiyo noka kwa simu ni sibuti naturally na wenda wewe kondo kwenda kwika agwe mwene runendo no na tia lebu runendo na otena nenya mundu mumie mutekwiwa na si paingwa mundu tenda na feelings ona joke bitu cha kudo no be kiswitch ya hofu ta radio na hon ta TV ko enda mutani je bateba sio ukananga ndengi wambo sio geje wambo kuna pasi wambo kuna pasi hizi na mundu onake ayethi kama mundu ni au kwenda aliko nake ona migilo yake kana be mundu mu appreciate indi kwa mfano nduna mati ya leu mainda manganganite na mainda nanza mundu zino waenda kunango no wathi kutakiwo usiaine mundane do murethe jana kindu na wewe wenda ukukwa weyo ukwangata kodo thoma gikoko kundu bindo mwikalo mundu umewitikilike bindo mwikalo wose thayo haleluya yes na matho mwai na mundu ali sini seju mundu othi onate muthomenda leothi mundu kuthi kujambia kuthomani pepo suwa othi wa withawa miengo na paingwa mundu wikanai atambito mipangi akilini kwake nibo Yesu wokila asiati ulosia mundu muka na kumutamani na kumwenda ene nola wiki nundu anoinge maika athika level ya kuzotwira maenda kwika chiko imwe nenda amambie kupange deitsi kwa kilini kwa mundu eutino bandu banini agwenda mpe mundu fulani agwenda kwa express kana ndewe mwani na wewe kwa tokola twa kuna watu lokawenda kwa maya kwa ndathole kuya mwingo wabangire na kana nukathi kwa ndathole wabangire nukatia musikwenda kwa maya sokoni nundu wenda withe na freelance life na kiuti kisio kila cha maana ni kwekuleyo uthome iweki no ito unya ongi nundu no akwendie na ndana tolokabu mugilende bako bijata ba onge umbikije kokwa uradura na nenda kuona nicho na munaka akakukana alo na sana bede kwenda bya ume ibeti mona imisi itu kitia kwenda nitwenda muno ekakuona ibinda ndi mukakuta mutumani kakuona ibinda ndi mukakuta ta mundu temusi amaravye ingi ni ndo kutungililo ingi iloko na mundu muke kwezumya
azinye kabanu wawe ni ukitia mzee wao na hizo unakuna mundu makobi sokoni hivyo kiuzo ile kwa chalelo ya kwa jeri agu yaze nili kwa jeri janduka we na ingo kakikunene ukusunga ati ukusunga mundu go yake yonde unengie yonde na kenda nengo yake yonde indi amwe mwini mwene india kwa kaka ando menengwa ngo ya mundu ndaka ina kende kwendengo enda zindu ingo ndebo okay wanengwa ngondo myose yonde na gwine ngane yaku nundu wanengane yaku maundu meza masio ilokona nako ilokona mundu muge usunga muome ni kwinde bar naku no geza ikala kibitikide okusunga pena dina eya muikangira mama nambi ati andi maisha ala mekoyu anandwa ile kwenda muenda mundu muka 100%. Izito chajijano izino chajijano mizi andu makeo kwindwa nyatwendo ni kwitha mundu endaka emenda ikalata kabila kakauma paka isemba kajuma banya kajizo kaibubia ba na bila itunengeta musimamo bila iti ati na kuole kwenda kwikala na family and then mundu akibitikiba okay yes undu mutano ni mfano wa undu Yesu Kristo kezia chao kanisa tu ula wa polinga mazula wa maitha maitu maina weta ai yani maina mbotwana yes na yim anambia yu wale nenga mundu ngo ya 100% wewe akaenda akenda umienda 100% aizo kwika yu niendo kuyati break up niendo kutabya ki uyambo koma wodini niendo kutabya ki nawe indu wetuma yake utereri kutwao Iguli ye mema indu we nienda yake tukana ka school ka form 4 form 3 mundu wa university wa first year second year wendo tuma ndu yake na ndu ya 4D busy telu whether we ni whether we no adimaku na in the process ya utuma ila ndo ni wo mugwani takana kakatatu yumuyele moka tatu na uambie kuilela nyo asema kumuyoteku no wizo mezi mbona idino dwezo mezi nyine omundu umena nezio mina university na miaka 31 na mina university na kwani na nebanga na ndi nakana kanini umweteleteki kana uzembe ja ukuzembe kuona utatotele kwikalajo hapana na ipo kuona mwana masomi kisomo cha ema muko na mapangie maisha maema nundo kwenda mundu ebundizi sindutezi yake angi mundu uko twana kaina tukio kasongula waambie we standard 8 uko bikaba ukio twanila onambi na binda wako kwikala kebeti hello chuma chako nidhiwe cha kuinge cha nyai kabisa so the best thing is restrain hallelujah na wewe restrain na ngenge yaka unenganya tupina wako kila maondwa hiyo neza ji ndo Kristo no weze kana ukatwandla levels yes wow asante 0792792553 0792792553 niyo namba yitu ya kiseveni witha wine kulioka na undu kwenda weta Bishop Eba kondo wa kwindi namba ya kiseveni yoto na utuvikia na yo 0792792553 kuna simu ya kuni kana usaidi ya nitu wakwati ya nabumwe notawindi kusila nambani utumani mkubia 23915 23915 niyo namba ya utumani mkube wende na kutuko atia winga liko siku ine kule iba wena udhudhi wiba kana oundu kwenda kuweta kiwio ni cha umundi zila Facebook indi utukwati hano utukwati kiyo ni chaku yani TV ni ya kuna utawindi kuisila YouTube na utukwati ya Mutongo TV tuenda inakwati ya tumini kulie vamwe andhini wa kilungu cha kadhama kawendo wa katatu wa umundi ngukiki kukia kila wa katatu wa masaa tatu kuma sainya nginya saa 6 utuko kati na indi twende na kwati ya naku winga liko siku muthenyani wa umundi nyendi nende na kwasia wala wende na utukwati wala wende na kutilo ya munyani wa umundi ni weyo siake ndo chapata muno ayulua kimena chamisi kimena kumisini kimena kumitwanon kieta wani chao kiumana na chao na toilete kukimina ata ndio ni chalika toilete kukimina ata kedi anduna ile matwanie lakini oyima yona ni windi mete na masiro masio kabisa monde makathela bino wa vocabulary
lakini oyu ona ndise ukitaka wewe osu biti osu Beto karo hizi mitwana yo kibotokani naju kindu kingi na no kiro kake weto hizi kyandu matwa wanundu achindu chito material handuna twawa igina nukwendo twawa tuna twawa igina mundu bara nake hini ukiwa kwa na mundu wane twaita ngalizio wati yewe thia kwa kwi mali wati yewe thia mundu ena gwa mutsio aje nye dikathe nayo we twawa based on material artifacts sindu cia nthino sindu itekala thayo na wate na tene ndio mundu jo na ngoni yako devo winake nego ke kuona amwe kwa mfano mali undu imali yende kathea kaneka thela weona ndo mundu yakanyamikalia ikaikosani kana kona mundu atia mundu in fact sometimes back pe mwana siasa umwe ba Kenya naitwonie minister mukai mutia ngina kaenda kwambia kurutua na driver niki mundu akwenda watia muna muno nda mutu ani kwenda ndawe wa mutu ye kwenda onie mali nyingi ona sindu nyingi na mutwano wa mali kana mutwano based on that bikala mundu sindu izi bikabandu ikaja musamu jaja musamu dela indu lo toido ni kwenda kana lo matwani ni kwenda nimenda nyengoni yo ona mali teko mali yeko ngaino madhima maendelea neza yes kwa uno usio okay kulio leo watu iwe niki kana uonie chaundi no mundu uonie umbei kana uonie mali kana uonie ngande by the way kana utoye kwenda mwa university imwe nundu kiuonie mwambelelioni chailo kukwatia gina the end ili cha thela ba katikati manya mtu anazudungama enda uonie wendo ndo thela wekala throughout amen. Wow, asante. Hey, mwewa ma university. Mwewa ndeto isu. Take your time. Kai usemba nuli mitwano mingi umundi yechilikane kwethi ati ando mekita usembania makatwana na mituki mwinamba kumanana nesa ninywasu ne mutwanie I tell you. Amwini na nenga come we stay. Amwini na nenga story ploti ningi na yu mandi makombo anumba na kombo yako ba na jamaa ongea kombo abaya na yu tukalangite yake ateka hii tosia numbe mwenu ulitekiata Tanzania yu ni tuelikemwe itwakola ile na numbe mwe mwane wani kiateka ambio manda chao mundu lo kulika numbani Yesu lakini bishop ati take your time and then ukwiba sia mundu kana nukwiba agwane mundu just take your time and ombola soma mundu mumane nundu imena mbingi si ulikane kwithia hii ni mwalika mwambe yakwikalania lakini we sindu mbingi utanese sia mwendo wako sindu mbingi unabithanite yani unekea behind the scenes na yu ila mwambe yakwikalania ni mwambe osumilia adharani ni mwambe osumilia adharani na yu andu ala meka u ainge ala methia maenda material things kwethia mwitu asembaniti na kameni kaani kwethia kwa kwembesa kana mwana kwa asembaniti na keli kaani kwethia kwa kwembesa ni wise naende ayisa aibika bano no ise undu wa mundu ndaeka akitautia ayisa obika bano isi okiolondo wake yes ethani kunywa onatio tuonete bishop makanisani mundu ayuka kaina praise akapendwa praise inua evetaya kwata kamwetu nakakwata yes athi mekalanga hisi okole ona kanisa nduka mbethiwe kwanza ikabata yue kanisa yu nundu nukukia ipo bado ndo nibona ina exactly tenda kamwetu bado kaika kaenda kula muzaiba akowindi ayano ligile nyingine sisia owitwana uyibania kana uyibabwa ambosoma mundu usu ombola umomane metua ya elewa mazingira 0792792553 0792792553 niyo namba yetu ya K7
wende na utukwatie wingaliko siku na Bishop Jonathan Muthoka muthinyane wa umundindi ula wende na kututa na kutunenga utao wake kukonia imena misiini kimena musiini cho kiumana chao kieta wani chao na tutona kukimina ata nikwatia niwane na maundu mabata muno na niwa medukisia onesa naindi Bishop otuende na uminukilili atuetele simu ndatika itielie 13 tuminukile kilungu kicho muthenyane wa mundi watu ya nayo bakwa in-laws nyakuno na yini watwana no viki stage ya kutwana ni watwana asima na mama ile tukikalata na siana ila sianza ni yetu ala matwawa na bado ngalikwe yengi ya kibeti kwa kibeti chako na mwasi izima ile kuikalata naku nikana kwethiwa kwina mumu mwana mwe ambiyati mwana mwe ambiyati namba itu akisema ni 0792792553 0792792553 esiniyo namba itu ya kiseve nindi ila tuende na ukwati ya ni vamwe na niwe kwati wako indi kana tuende na ukwati ya ni vamwe mitambo nesu ya Mutongo TV tuende na ukwati ya ni vamwe kuna simu ya kwindi kusina namba nesu ya 0792792553 nikana indi ukulia kila utona ukulia nikula sa Bishop yulua asina mo na akamwana kano osiana ile itwani tiko zikindu kibungera tweleana karo nikana asiai paingwa pando Bibliani ona kisheria sia Kenya asiai paingwa pando meloli kilela mtwano wasiana ile na especially enda matwani na harusi nundu Biblia ni yaanitie kana ona wamina kutwano kati ya nyaku nethako kila kitiala ni kumanenga ndaya na support iloto no manenga kwa mwena amechetheka ini mayailo likilela mutwano nundu mutwano wopa na jango ili sietwie ya thayo na ikamwa kana ikeka maundu momeoka kero nimekwigwana indi asiye ingime utata kulea kwikala mwikalo usu na maelika wezi mali kile mutwano no asiana sio na mailikilela angi kwanza wezi ya ona kaindu kajiko nota lasima mambe ukundwa ona mauka kwa kanyomba mwenye wa plot mwenye wangali no nginambo watabwa na wao wazi nduizu mutamatapiti maikwati kao to me that is wrong we museyo mbitu kezi kala baza na mutwano wa mwana aku keli paingwa mundu nenga wengozi ile taya olongi ko we ithe wa mwana na inya wa mwana kila cha tumia wenda ithe wa mwana ticho kiuthio tumwa mwana akwenda muka labda we wa manda mundu muka mukube mweu na hake manda mundu muka mwasa niyo ko andwana na nduyo eli tofauti nunga yombien ngosi ando si tofauti itikila kila wetewe na waetewe ikala na mo at distance wize ya pena mubaka pe bando takiloga diulika na bana matakila makalika yes wow thank you na yonga likwenu ingi tulike yukwa muka mwana na twa musibando kwa ile kwithika kwili hata nikana muka mwana ile kwenda na sindo itatu alenda na sindo kitu jambe wa minoto wa musyuzu mundu wambe kunenga ndaya na seima mwana ke asiyezima mwana ke ambo metikila matwike aseima na enda gide agundwa amonya kimena na nya agundwa amonya ndaya mbudu ona mwawe vyapa hana asei metikile mbeka na aseima nundu ni mama usiye mume na enda mausiye mume wina mwemi bage bakanyo inyonde mwesiana inyonde mugendo kimwe ona kuni ni mausiye ite na akumusiye itikela mundu mwetu taundu otondo itikileta mwana aku ekakuya tulitu mwetu sio twa mwana aku na mukoka weze nengwa lula ute mukange othe manenge oliwo umwe etha ni mota manenge mota wamwe etha ni simbithi manenge simbithi oimwe ute unengo umwe simbithi mwe sindi nangi nongila si ulangu ni kana zile nitokuania aje
ko azei ni masima ile kwenda mesi nesaki mwetu swa twawapa kila waile kwa experience nenga zesu cha ndaya no metikila tasima cha mu ando level ngi akeni tiana ile si musinu su tiana we na mwana kyo kutoye na momoze ta ina kana aku enda na kumbe waku moze ta aku no ize ndo na kwethu kijanya mota indu ithu kijanya mota mo pena mubaka duketikile makusukuno kaligani naini nikwitha mundu ajane mukuu ikia mubaka nundu the your final authority ni muhimu onake ende urege mundu masebe tata pindu kia muhimu uko ngorege mundu kona inganye anengia device ile nano na uona tuikata uze ile amweka maundu muhimu na maundu wana mokanesa. Wow, thank you indi kwa kala mutu aitwa Messi mwana atoiwa mtuki ka indi tukanengia tinda ya ifact weka ndo bana tiele pena natile karo kila kingi tuweka na masindano akame ile matwa mizi magadi media akangi matwa bau kana media se lazi bau na ndola me bau masani na mume mayambi ya masindano amo tumezindani yake masindano ndama kuikara Bishop ni watu awapu na wethia mukuu enangale na hakuwe ndo sukuma muhimu au wengale ile tela kana nabika kiwango na kana nabika kiwango kana wethia etwa alama ziani wa manosu na kiango ina Lazarus style uyambi sukuma muhimu akwikali tamona mama ndo matena majukumu tala ina saka na mazindano ili tikilondo begitara ndo ilie weka maisha yangu yani likila bala yani ko likila kundu kungi kuya kanandi undu uko geida wende muno iyambata njoka bolaji enezi wose tugasembe ingana tumine kimena yes in short Bishop asati ikalo level ile yako accept onaku maubisini accept your level yes onaku ndwani exactly whether kibeti neki na mutui wacho kibeti kila mutui maybe niche kondo no muse nicha sugithiwa style nzeo nacha wodi ndeseo imeikoma ni asoko kana uchumwa wewe kama mbu abikomzite bwana ngangajano wewe ngwa nyo na bwana ngidane wewe nanda baba ingo wangu baba ingo mu paike ndabu baba wewe ya mundu na masiana no niva saani accept your position yes na itikela balawo ligile asante na yani wanoba na ndio yana nebinda hallelujah yana na ebinda grow with the time. Ene Bishop ndatika situ siathela siende na kuthela kani nengano final parting shots unengane ndeto sia kusia muthia nekana indi uboye mitwano na tutabia tutona kukwata kuendela tu ndeto sia kwa sia muthia sileta u pe mwini wainie kawadhi aziati semba wose dayo mwana zanuku tayo ni wakuwe semba woze dayo nienda duketi kile kimena kiutananye na dayo utathela wa Kristo semba wose dayo na kuosa dayo ni kunzanya kakunila kau kana kathongi kau kakimeno kayote no yosa kathongi ka wendo uyu bia pau wendo wa Kristo wendo te madharau wendo te miyono wendo te mitulio wendo te wakau nundosu no ugotona kutuma wekala dayo musio lawoza wendo no petangana maundu maingi matailete ona mawo maingi no wandu maika ukita nundo akwenda ngai ne udhukusila cha mwizo ndipiati ni bangu boye no kwenda kuboyewa woze Kristo mutangi ngai bakube naku ngai na baro naku nikyo kwenda kwizi kya kakanda nikwenda wono tendetwe nikiwumba nete miyo wino kekano semboti ya mzee nikiutie siana sia kuwathi kwibitha town nikiutie kibeti wanda kukomanza kana waenda ko makundu kungi niendo kuyati kiyo kwekaticho solution ni kwitikala situation ila we no yitikala murekebishe ni kana mwambi yengi na mwesonga na Kristo ngaiye na barana dukeyo wae ngaiye na barana dukeyo kena ngaiye na barana na ngaiye kuyati uka kwa we ukwete miyo mito nakwa
ngako thumusi ngaindo ithu kuthumusi nyirira wa Bishop Jonathan Muthoka namba yakwa ni 0722 737315 ukendo yendo tauminga ingi kuna namba 0722 737315 nienda ukuboya wiba uwe pinga metho maku nikanatonya uboya pinga metho maku nikanatonya uboya febara uwe asa isitwa ni Yesu Kristo nokaba kusani ndio tongia mubirani kwenda ngai musio twane na nyondo wake mena kila kitumeti ando ingi na kikatunga ando ingi sionze meme siene yo ni nananga madhabao asuma kemena na nane na thayo kwa mundu onde watu edukesio munde ama tu edukesio meke tui meyata me mulolongo me kilungu me makuweni me amasako me kilangaliko ngaiwa yetu ni makite kwanzia simwanya na nini zipatembe nuthio mathesia wendo ulauma kwako mabinguye miango mabinguye biashara manenge mawea ibinda ngai musio na tuweza kuona mayume maokozi kana ima kitwe ne kibindi niduthio kutongea mubea tai kana kwenda ngai twitane za mwana wo mundi tutanizie oime indi ngosyo banye bandu ne bamwe na tuweza kuona twekomana ingi tukautungia mubea na kuthaitha na nisi twa ni Yesu Kristo twabo yantwekia amen enda wapo yambo Yesu ndukole ni kuthi kanisani mwana wa chuma enda kanisa wote ulokuwa ngai ayopikia nunu ngai ndaziaje kanisa aziaje ngoya moto. God bless you nginyala ingi tutaonana. Thank you very much na ndivyo ni voto abikamuthi wa kilungu kitu muthinyane wo muthi kilungu chaka thama ka wendo kila ende kirukia kila wakadatu na muthinyane wo muthi twane na maundu mavata muno makumina kimena mesiene enda na ndeto Yesu ikuteithie mutwano ni waku mutwano waku withiwe na mouo nyene kuvoya mouo ndini wa mutwano waku nyeto wa antikaro angwete ya kilungu cha kathama kawendo na muthinyano wa muthini nake Bishop Jonathan Muthoka nginya wagaratu wokite ithite kuendea mutwano museo ivindeseo kabisa enda nai na muitethania bala mutonya kutethania. Bye bye for now. I love you. Shalom. Inu